Lord democracy ki mi jumbi oi de ba yu me pun mok chi mang hal gi kwa tok dun ba so ai la lei ba sira khoi manipur lei ba ko ge ai ni lam da khang ba hai ba educationist mayama academician lei mayama mari ba ding mari mayama lei pun mok na संविधान ki du ba akoi sida ko ge election fi panchayat election ke ki patok da lei ba te mayam be ba to min lei ngam si lei akoi kholo jo no la bu dam ni adu whatever mp akoi ge bi mo la ko jam na Parliament akoi tawri to adu ai yap da akoi batang sa ba amane ba adu da ta siang na akoi ge batang cha cha na question address to bi ta bani adu ko question ngi akoi ge phajana par laga na tawri kai go khang lo bi ge ta bani ai ma si ama thagale adu ko si puna maksida ko nga si ho akoi ge manipur ki myang gi mun o ba MLA sing ma puna mang da to ben election bagi mo do le le pache ya na lam cham thina lang gre yam thina lang gre adu mo si ho me yam na khang ye ba na khoi kana no na siksu khangi namung ju khangi haibri jo re ba ko non ta hum thobo na MLA amamam de piri bara samidana piri bar mathok mangyam punamak to mama ta mathok chu khang ngam dre ba hairu hum na chali ai nuai re no me chen kan nuai ra kan da ko se ko ji kram tu inna ra kan ati ka to chap ga dei bu ni ya roi ba le ba ngau hai bani bara samidana piri mathok mo me la pha pang to ada hai bane ba aduna ta na sumaina election ba ki panchayat ki election ate atu ki tha asigi kunma thoi dagi hoduna chathare khiba leibak asigi parliamentary monsoon session manung chan na haiba tare oja Dr MP Bimol Akwejam na puthokhiba wahang dai khoi gi panchayat election hojik phawa pangthok tan leiriba se khoi gi pan state kanone central government na khangbra na hangba matam dai khoi panchayat election asi state subject ni haina panchayat raj ki minister of state na phungdora ki wa fam ne cha khoi election asi panchayat ki election asi 2017 da tawgraga khoi 22 da tam se mapung phagra bani hai tare oja sigi matam sida asukoina ai khoi gi panchayat election je pangthok tan leiba sigi matang da MP Bimol na hangi ba wafam sida khoi gi state subject ni haina khuma iba pa khum ji do ja center na khoi je kamai ni yeng ni haina lobe ya ba ja kari wafam kanoni akoi hujuk juk chathare ba khoi gi parliament gi motion sesal je asi da khoi gi akoi kai khum jar ba khoi manipur gi khoi MP akoi Bimol na khoi gi hangbiri ba khoi gi awang question da do yamna phajaba khoi gi amani habide khoi gi leba ka se ko de mu se leba ka mani man leba ga do demo ka shisra khoi gi luri ba khoi gi wo kai no ma gi thawai o shi kai no habdi akhoi gi TTR 6 ne mana akhoi gi sida akhoi gi yeng yu ki panchayat election grassroots gi local government sigi leirani adai akhoi gi assembly election leirani adai parliament adi ahum jine ba masini akhoi gi mem thawai o de yang ne churu o de che masi matam chana akhoi gi masi matam chana ma gi mikhan pangtho ga functionary je phadal thabak toru ga da lebak chokot po o de grassroots gi hauna panchayat ki thak te gi hauna khunggang myam je chokot da ba akhoi gi mamang gi langana go to village ga hai do khunggang de ro panchayat ki thak te gi jira par ki thak te gi ma gi phajana ma gi mathom mom de pangtho I bra hai ba horu to ne ba adai sida akhoi gi IMC gi lai ne ko phan cooperation gi lo ka ju ma to di adai gi manipur akhoi gi district council gi ADC mekan pangthok ton lai ri si ji ada samgidan je akhoi samgidan pi ba takum thok ma pur mak se akhoi gi si namthin da akhoi gi bakhori da tham ga chapa nei ba adu di ka chakot toino phunggang ko chakot ba tam da mi local government adigi mi pathan ma na pathan ri jila parishad and member ma na kai dori ma la bi thong lai gi an ba khunggang gi lo to to le ba adu achum ba ko gi mi gi samgidan gi ore bo lo da ko ti ta 6 man har bi da ko da sin be khai na tham me ba adu ri bharat da to bi yam da chum da bani yom gi ning 2017 gi digi october da ko gi panchayat ki election pangthok ki bani adu ba chi gi masa gi na chahi manga ga to 2022 da ko lui ra bani ba sigi matung da gi 2025 gi pangthok to gu da ba je ngasi marok kari gi da no phai nam sin tham video kari gi no adu ma sida ko gi meyang gi mut oi ba ma puno pakchina chu akoi gi bharat la da akoi phangom thok ba right sim baddi to ji kari gi no hai ba je ma se ko hai ba ngam de ba ngoi no adu le akoi gi honorable akoi gi MP bi mona akoi gi parliament mission da ba na restoration takum thok ba ma ne ba ma si tong de adu ma se yam na chum da ni EDC gi district council ko gi bi ma thok to le panchayat gi pangthok to le ri adi gi akoi gi kanu gi akoi gi sha kanu gi ifan municipal ko corporation mayam thok to le ri ba si kari gi no migi chi adu lu democracy gi migi jumbi oi de ba yu me pun mok chi mang hal gi de kwa thok to na ba so ai la le bi sira khoi manipur le ba ko gi ai ni lam da khang ba hai da ba
educationist mayama academician leira mayama mari bak ding mari mayama leira pur makina samvidhan gi du roba akoi sida akoi gi election fi panchayat election kai patok ta da leiba te mayam besibo to bin leiba ngam sili akoi kholo jo no law do ni adu whatever mp akoi gi bimol akoi jamna parliament akoi gi tawi do adu ai yap da akoi batang sa ba amane bo adu da ta siang na akoi gi batang cha cha na question dress to bi gi tabani adu ko question ngi akoi gi phajana par laga na tawi kai go du khang lo bi gi tabani ai ba si ama thagale adu ko si puna bakshi da ko nga si bo akoi gi manipur gi myang gi mun o da mla sing mayam puna mang da to bin election bagi mo do le le po che yam na lam tam thina lang gre yam thina lang gre adu mo shi ju mayam na khang ye ba na khoi kana no na sakchu khangi namung ju khangi 하이브리 쪽으로 해보고 넌 딱 보면 도보는 MLA 아마 몸들 비리 바로 선배한테 비리 바로 마토멍이 부르 먹도 마마다 마토 보지 강망 놈들해요 하이로 홈로 쩔리 아이 노아이리 왜 매선 그 노아이라 간다 그 셰코지 그럼 또 인나라 간다 또 또 잡게 돼 무슨 일이야 로이바 내가 나오 해보니 바로 선배한테 비리 마토멍이 말로 패를 방토고 하나 하이브리 해봐 아두나 때나 주마이너 레슨다 그 panchayat election ate atugi ke IMC ko ADC gi mikan mago pakong tadra ko se to kunya thamba ko matam noina kari ta noina to bungum dum kari no wa mamdi ko ina ama ma pa obi ge do mamdi ko sa obi ge no mamdi ko ra ko langal obi ge no alu gi ma pa obi thang thang chap chan lo bi yo wa sa mo obi gi ma mai ro tak to thop siam do lo bi yo legal lo obi gi ma sa me jan pi de ba ma tho mungam ji ge do fa na adu excite to ro ga na adu mi ha na phangal lo adu chakro pale ba ko kani 누이도 시너리니 కేంద్ర 몸게 에메레 몸들 너 시너리 마들이 아두 정도 들어거는 보트 타다를 비려가다 너희 아코다 도비도 마탐들은 나들어 너희나 고박 정도로 고름들이 아코다 보트 비비 보트 비카니 발악들이 미양기 파콜로 오이제게 하이브르 들어봐 솔직히 미양기 파콜로 오이르브락 오이더브로 아두 여기 나 통능 뭐 보고 뭐 박토분 놈들에 아두는 아두 편들기니 락드는 것이 парламент 접드나 고션 레스토랑 이거 막 부르는 거세 아두 마시 아코기 MP부 타겟닝이 아르가 마망데 착기바 MP 매야 뿌르 먹다면 하이더블레 아코이 마닝 판다 팜바 백벤션 팜바 파라 파간다바 사트라도나 kaida batam gi parliament question raise tawdana tumi le gi yawi hai adu wasi gi ko gi manipur gi sakhiba ko MP outer gi su inner gi su ra sabha gi ko le gi me pon maksida ko matik cha MP amom ne na khali adun MP abu lagu da role do parliament be pom dana lo viro shit lo viro ba adu da ina ko hanja badaba maning phanda maning thangba pada phamba para phaga daba chhatra gi mahiro gi mong lo tumi le do 아들이 또 비기는 거 하면 앞에 니고 이제 또 왜 해본 되고 마망도 그 착히 MP 기 하다 면 하이너기 비엔더도 아이나 무수 니콜 암 아이너 좀 니니 와다네 봐 아주 아이 타겟이 거기 비몰라 거기 전부 관계소로 BJP 어로 조 파티 어로 뭐 통화를 봐 아들이 파잖아 거기 와 낭망 봐 고천리에서 동감 봐와그 MP 싱 아들이 아고 거기 아주 레박시 와 파리네 사무장 무시바 과 사무장 필요 뭐 토문감 빙도 짭짤한 방톡방 감 안에 뭐냐 로고도 입네 봐 아들 로비우 신의 하절이지 어이 다 같이 오자